Good evening, मैं आपको रुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी की डायलॉग ता मीटिंग ताबीरी बापू नो पुतराम नोकचरी ngasi ki akogi dialogue ki topic oina thamjari basi Masterstroke revelation by Mizoram Chief Minister Laldo Homa akogi Mizoram State Assembly ki discussion hour da maroina Mizoram ki Chief Minister na am significant oi ba haigidra akogi limelight oina point am khoina thamki basi maroina Nagaland amasung Mizoram na akogi kanosi free movement regime si scrap tawbagi decision sida yam kan opposition tawraga leiringai marak ni haitare sigi marak sida akoi center na paikhala iba ko border singda sigi kanosi protected area kana permit si impose tawbusi welcome tawbuni maram di kai kino hai kanda masigi kana basiman acknowledge oira kanda masi tawbuna phai haibagi center ki decision sida koi support tawbagi akogi अखोगी कनो टर्न अमा खक लाका हाइतारे अदुना अखोन हैपेनिंग सिंग बया बसे मतंग स्वाइदनी मसिदा करी मूव याम हाइथोइ सिंग थोइना मसिदा उथोरा इबा सिगी मूव से करीनो हाइबा सिगी पोसिदा नैनिंगाइ ओइबदुनी अखोन हुइ थांगा चरी सिंग सिंग बया बसी कोइ ममांग गी मयामदा मणिपुर थोइबा इरांग असिदा कोइगी कनो सि अखंग हाइ मयामना हाइनरगा इंटेलेक्चुअल मयामना हाइरगा लेबसे जियोपॉलिटिक्स से खुद यावबा प्रॉक्सी वार गी यावबा अदुगा युमलो नरिबा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ना कोई इशू मैम लाक इन्वॉल्व तौबगी थोब कन्फ्लिक्ट सिगी पोचे मई चाउना लै अखोगी कनोदसु ममांग आदा 2024 US दा UK दा चलकांदा कोई क्रिश्चियन नेशन सागपे वफम यामना कंट्रोवर्शियल होइबा थमकिबा सेंटर की माइकई दिगे मसिदा कोई पाखुमों को पिरक्तबा सेंदो खिंग वफम अमक लेतना दम कोई पैसिव ओइन दम लेसिन की बसी वफम मयाम अमा लै अदुगा हंदकतसु कोई कनो MP राज्यसभा की मिजोराम की MP मसामकना कोई म्यांमार दे विजिट तौखिबा अदुगा मिलिट्री जुंटा की मथका लान हौरिबा रेबेल ग्रुप सिंगा कोई एग्रीमेंट सिंग साइन तौब खोपगी सिदै यावशिनबा चीफ मिनिस्टर मसामकसु यावशिनबा अदुना कोई इंडिया के यूनियन दा पुनबगी अपाम लैरगदी वाफम फावबा फोंदोखिबगी वाफम मयाम अम लैरे आते सीरीज पो कई खन्ना नैनबगी पोट मयाम अम खक लैरी अदो मरुओइना महकना कोई सिगी कनो सि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सि इम्पोज तौबसी याबगी बसिगी अयाबसी कनो तौरिखसी अखोगी यानिंग फोंदोकपगी मरम से महकना पी कईगिनो हाइकांदा मते अमतंग आई थमजगे US अदुगा UK दगी म्यांमार दा मिजोराम फावरकांदा मयाम अमा अखोगी खुलाइसिंग इंसर्जेंट ग्रुप सिंगदा ट्रेन तौबा ट्रेन पीबा मयाम अमा चंगसिलए खंगदना चंगखिलाका फावदोक फावजिन तौबा पोट लैरे अदुगा अमुक अखोगी खुलाइगा कोनना फाखिबगी पोट सिमसु लैरे अखोई निंगसिंग बय 2024 जून की 19 दा डैनियल न्यूवे UK नेशनली महाक मंगोंदे खुचु खुलाई कोनना अखोगी फाखिबा वफम लैरे सिमसु पल्ली सिगुंबगी पोट से मयाम अम लैरे अदुगा नियरली 2000 फॉरेनर्स से आइजोल दा डिसेंबर लास्ट सागे इयर्स तैदा जून से चंथोक चंखिन तौबी चंगे हाइबगी पाउसु अखोगी तुमिना चंगक पथोखिबैसु खंगदना हाइतारे सिगुंबगी मयाम अमखक लैबसिना अदुना अथिंगबा अखोगी कनोगी इंडियन की कनोगी पॉलिसी दसु कईदसु मयाम पुनमक से येंगाकांदा सेंटर ना पाइखलाइबा सिगी अथिंग थमकपगी पोसिदा महाकना एक्नोलेज तौरे हाइराकांदा मसी सपोर्ट तौबी वफम दिन लाइसे तुना ऑल ऑफ ए सडन सिगी एफएमआर स्क्रिप्ट तौबसे यादना लैरंबा अदुगी सुस मयाम अमसु लैरि मदुगी नैनजना बई तंजादो कोई डिस्कशन पुथोकचदके कोई थ्रू द डिस्कशन मसिदा करिगिदमक्ता महाकी मुपसी महाकी मास्टर स्ट्रोक से करीनो सिदा मान उतली बजे हाइबगी नैनना बतांजादो नंग थमजरी बजे खना नैना बदा सरुग याबिना बैतमत लेंसिन लैबिरै काय खुमनजिबा पेनेलिस्ट अखुमदी अहान मक्तदा काय खुमनजिरे पाबुंग सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनी फॉर्मर एक्टिंग चेयरपर्सन पाबुंग तराम नोकचरी अनि सुब्बा पेनेलिस्ट लेंसिन बिरे बसे काय खुमनजिबा ओजा डॉक्टर किरण यंद्रबम सोशल एक्टिविस्ट ओजा तराम नोकचरी अहुम सुब्बा पेनेलिस्ट ओइना कोई ऑनलाइन की खुथांग द लेंसिन दना लैबिरे बसे काय खुमनजिबा ओजा कर्नल SAPAM SANTIKUMAR रिटायर्ड आर्मी वेटरन ओजा बसु नॉर्थ विंडो की स्टूडियो द तराम नोकचरी अहान बेगिन आई पाबुंग दा लाक्चके पाबुंग ओवरऑल ना हान बोइना थंबिरोम बिदेंग से पाबुंग सिसदा करम कनो नो मैन स्ट्रोक न मानस देदा मास्टर स्ट्रोक नो सॉरी रिवील तौर इसे कमाइना लाइव डेवलपमेंट मयाम से ऑल ऑफ ए सडन मसिमाना एक्सेप्ट तौर को से कमाइन थंबिदिंग समसमना हरबदा मास्टर स्ट्रोक रिविलेशन बाय मिजोराम चीफ मिनिस्टर हाइबनी मपुंग ओइबा थबक अमा मधु तसेंग चसेंगना मियाम खंगनबा होतनबा अदुबुनी हुजिकी मास्टर स्ट्रोक रिविलेशन बाय मिजोराम सीएम मनुंग दा तौरिबा मपुंग ओइबा मास्टर स्ट्रोक ओइबा पोट अमा
madu reveal tawrega miyam da khanganaba adugi port ama Mizoram CM na paikhalapase masigi afa phataba aduga maril nanami akoina asai be manachu haige bedu maina Mizoram gi CM hoji ki present CM ko ge marup laldu homa asi khara hendo thuidokpa mahai tare chief minister singi manungda ko ge Delhi ki hana chief minister oramba ko ge kano hoy Kejriwal adagi West Bengal gi Mamata Banerjee aduga Tamil Nadu gi Stalin asina chingba mioi khara asi thodo handokpa khara maroi moi sing chi ayambana aloina regional party gi ni adagi Nagaland hairo Mizoram aduga Manipur dana Meghalaya Mizoram Nagaland si akogi moigi political system che regional party na rule tobolai bang aktani aduga sagi Tamil Nadu su West Bengal su aduga megi mom du da adu maina thongna leraba mayam sigi marakta maruga moina afabata phatabata wi wana tabako adugi marakta laldo homa sisu tada ba moina ulakpane ba aduna aduga ma ulakpa aduna aikhoida di kari kaire aduga logi matungina di kari kaire haibetuna amane ba Mapalai paki man yanan bada September Amiga Mariga 2024 da Bangladesh ta Mizo tariba Kuki tariba mayam siga Myanmar da tariba siga India manung da Mizoram Manipur na chingba da tariba siga country ahum masida tariba mogi kangu se machin manau chingni haina lauraga masi punchin bagi wapam mama mana phongdu eba 2nd September and 4th September mapum anida in the United States of America. Adugi port ado koi react tawna ra kalina sidi mai mathong na te na external affairs na tawgada ba aduga foreign policy gi matang da tawgada ba kokada bududi UN list number 1 sida so foreign affairs foreign relation defense aduga external affairs na chingba mayam se Central government ki oibanina madugi jaga adu mana prithibi ki lepak ohum India ka thanari bole pa ani ge India ka sidigi mache thuga raga tawba haibe se oibo ida baduna amani masimana haibe yabra haibe ki question mayam ama raise tong gi aba adu India ko mena thodok na maduda hoi tamna di tawga da bo oramgani moina kari ga mamata tawde aba adu mukpu policy program ami ki makha da akogi Manipur ki governor Union Home Secretary oiramba amabu akogi chahi hawalapa tangani ra humla adoida January dako wasak lauhi ba dugi thong thamangta oina Mizoram ge chu army ki general oiramba aduga Union Minister of State chu oiramba BK Singbu governor happy army retired general ama Mizoram da hapase machi ki purpose ama lerambi yai adugumna aikoigi home secretary oiramba amabu Manipur da hapasi chu purpose ama leramba ya aduna adugum migi porama laibasida mana haiba singadu India go mena madudi lali lona yai natraga yade haibe port asima haidre aduga recently marang na numi humuni marini gi mamang asai da chu amuka Myanmar gi lalhuba group ani ase masi Mizoram da laaga magi mamangda haidi mamangna soitago yaudra ke in his presence asida Mizoram gi military junta gi mathakta lal horiba organization lal horo ani ase magi mamangda soitauraga march taure haiba pot amasu leigreba aduna yamna akoina ain gi oina yemakanda yamna henjinba adugi mawong aduga masi yai haiba mante utpani akoina mawоndi lawudaba kharasu liye mana phataba tawrabasu ne akoina haiba ngamdaba North East ki natraga kana go ma chief minister politician natraga amana haiba ngamdaba se masi mana hayaba haidi yaba yadaba gi question che yang aidi haire ka haibi gi type ta adu waidani aina yam nungai jaribdi mana tawri du phai haibi nataba adu wardi akogi su aina haibi su hore ko numi khalani gi mamangda kabo belli se once upon a time
मसी मणिपुर के ओरमी अदर मसी अखोई के ओरनब तौबिजु हाइना हाइबि याय हाइगिबदो ngarang nahan मणिपुर के राज्य सभा के एमपी इबुंगो लैसेमबना हाइगरेबा that means अदुगी थौना दुदी नुंगाइको अदु माना हाइरेगा त पिरकने हेता लौचलुने हाइबुबुदि नते सम मियाम दा अवेयरनेस अमा अखोइना हाइबना चुमना हाइबनिदना अइना हाइबदु मी लाख मंगाना तारमे नुगी टीवी येंबा कांगबुनको अदो एमपी मना हाइबदिदि करोड़ साम निफुगी ममांग दा रिकॉर्ड ओइदोइनेबा नॉट ओनली दैट इंटरनेशनल को ओइना मणिपुर के एमपी राज्य सभा दुसी हाइगी मदु गवर्नमेंट इंदाना पंगतोक तबादुना अमनिको होगरेदना अदो बदि लालदो होमाना पिबसदा अखोइसु मेलमांदा लेबा अखोइगी लम ओरंबा 1834 1836 के अद्वाइदा पिथोखिबा अदुगी सिका चांगा ओइना पिरकपा अदुगी इंडियासु मणिपुरसु निंगतमे मतुंगददी अखोइना इंडियादा पुल्लबनिने इंडियादा पीगे हाइबरा सिकादो नत्रगना अखोइ मणिपुरदा तोंगाना पीगे हाइबरा मपिबम थोई हाइब पोट अमा थांगलकपम लाइबसे मसिदा मदु नो हाइबे यारारोयाबा करिगनो इबु लालदो होमाना इंडिया थुगाइरगा अदुदगी म्यांमार गा बांग्लादेश का ओइसो ओइरोइदबदको अनि दुरिगी मचे थुगाइरगा कोइ पुलब सेमगनी हाइबसिमदि लैपा अमगा म्यांमार गा इंडिया गा पुनसिनरे हाइबे याइको यान जे भूटान जो पुनसिन ननिंगबला कइनोमा नाल हाइपे हाइनगरे भूटान सु इंडिया दा मर्ज तौरबे याइ हाइना तौरबे याबे यादबदुन अमनिको लैपा अमगा मणिपुर गा इंडिया गा मर्ज तौरगा पुनसिन बा सुमाइना म्यांमार गा इंडिया गा पुनसिन नबे याइबा बांग्लादेश गा पुनसिन नबे याइबा को पुनसिन याबुबो हाइबा अदु नतना म्यांमार की मचेत अमगा बांग्लादेश की मचेत अमगा इंडिया की मचेत अवंगनुंगपो के मणिपुर मिजोराम दगी फक्तु एरगा मिजो ताबा कुकी ताबा मयाम से अमतो ओइना पुनगनी हाइबसिदि यारारोइदब पोटनेबा लेपा अमगा पुनबदु याइको अनिदु यानिबु मतुना अदु नतरा सोंगे लेपाक्तुगी म्यांमार के मचेत अमा बांग्लादेश की मचेत अमा इंडिया की मचेत अमा तौरोइना हाइबसिदि लेपाक अहुमसिगी मसागे लेजरीबा गवर्नमेंट सिंगदुना यारोय पीपल सिंगदुना यारोय अदु मथक्ता यूनाइटेड नेशंस हाइबा पृथ्वी के अपुनबा छु लैबनिना मदु ओइथो अरोइदबा पोट अमनेबा अदु माना हायबा अदु बदे मदु माना हाइबम थोए मदु मास्टर स्ट्रोक रिबिलेशन नि यामना मरो ओइबा अदुगा यामना मपुंग ओइबा अदु मपोट अदु माना खंगलकननाबा असम रीजनिंग टर्म्स ओइरमबदि हाइदि पाखोंग लोंदा ओइरमबदि असेंग बोइना हाइपेट हाइदोरकपा अदुग मिगी पोट अमा तौरेबा मसिना आइना याबा यादबा भारत सरकार न तौरकपम थोकपदुदे को येंगिबे ताई असिदा आइना खनमदि रिएक्टि तौरकतबो माली अदु खर तप्पी आइना तै मफमदसु हाइजरे इंडिया गवर्नमेंट न थबक समान अदु हाइरे अदु लेखता फारो नत्रगा अदु याद्रे ता हाइरो माइ सरकार उथाइरो हाइबिसि पाक तौदेबा सम येंगदन ताई फदबा कांदुददी तौरकपगी पोट अमा अखोइना ममि तायबा अदुना हौजिक लैरिबसिदा अदुगी यस PAP प्रोटेक्टेड एरिया परमिट असी मते खरा चनरंबा मणिपुरदा अदुगा तैदसु खरा मसी अमुक थिंजिल्ले आइना मिसाना था खरगी ममांगदा हाइतारे था तरुक तरक मनसुरब्रा सब्जेक्ट टू करेक्शन अदैदा PAP लैरिबा मरुवेना मणिपुर अदगी मिजोराम अदगी करी नॉर्थ ईस्टर्न लेरिबसिंगजे मसी हाना खर थादो अमीबदो मदु थिंजिल्ले हाइरे दैट मीन्स मपानगी मीना चंगल लक्तनबा अदुगी एरिया दुदा लालदो होमा चिना खतंग अफबा मोंग अमा उन्निंगिब्रा कहिनो म तौरगा PAP थिंजिन बसिदि यस आई वेलकम इट कायना हाइबदुनाबा लाइबिसे अदुना हाइबदि अखोई मपानगी इन्फ्लुएंस तौंगा तौबा नते खोते हाइबा अखोई वाखलोन थमजबन सिनी का हाइबदुदा गवर्नमेंट इंदाना तौरिबसिसु मुक यानिंगबकुम ममोंग छाइपे रुपा FMR के से FMR से लौथोए हाइबदा मदु लौथोए हाइबदसु हाइपेट वेलकम नि तौवे हारगा फत्तबा लई हाइबगुंबा अमसुंग मकमेन म पिएबा मसिना अखोई मसन चंगनाबा खोनाबा इसिन नौसिंग मरता थिंगबा पी अदुगा मसी अमुक थिंजिनबसिना FMR से मसी चन्ना हंदबसिना स्मगलर गुंबा अदगी ड्रग की ट्रैफिकर गुंबदा थिंगनना बिग मसा म ओइबी वासु दुम पनबा मनिंग ममंग कागा अदु ओरगचु मसे FMR से स्क्रैप तौगरबोरदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯟ ꯆꯪꯅꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯊꯥ ꯃꯦ 23ꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥ 22 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯣꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯐꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯗꯣ ꯇꯧꯍꯜꯂꯅꯤ आर्टिकल 19(1)(d) दा यावरिबा लोदसु यावजेदनको मसिदे चटपे यानी ना हाइदरसु मसानदि यारगदि लैबने बहाना अदुबु फॉर द टाइम बीइंग सिगुम्बा मिसअंडरस्टैंडिंग हाइगदरा कुकी लमेन टू हेन मखरना लुसिंगगा मैते हालगा यूनियन टेरिटरी तानगनी हाइबगी पोट अमा लाकपदगी मसिगुम्बा फाउदोक फाउजिन याहंददना कुकीनी हाइबा कांगलुपना चुरचानपुरदा अदुगा तेंगनोपलदा कांगपोकपीदा थम्मगा तंपाक्ता लेरमसिंगदो अदगिदि हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट अहोम सिदा लेरमबा मितेसिंग सिबुना तंपाक्ता पुथोरागा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी वाइज ओइना तौरीबा पोट असिना यामना कोई चथोक चसिनदा यादबा खोतबा मखादा चटपे यादबा कोइना मपानदगा हतिदा दिल्लीदा चके हारगसु नोंथक्ता पाइबा ताबा मदुगी पेछा नुंसा खुदोंग चादबा मयाम मायोकनाबको ओके सिगी लैरिबा मरकसिदा कोलसिलगे सिगी लैरिबा मरकसिदा फ्री मूवमेंट से यालगनी ने प्रेसिडेंट रूल तोवर मतुंग सिदी हान हानबोइना अमित शाह का इंडिया की यूनियन होम मिनिस्ट्री का अदगी मणिपुर के गवर्नर की खुथांगदा होम ना तुम शासन तौरनी सेंटर ना शासन तौबा प्रेसिडेंट ना शासन तौबा हाइबसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल नि सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल हाइबसे गवर्नर रूल नि अमरोंदा पुलप अमतने बको अर्थदो अदि सेंटर ना तौवी चुमी प्रेसिडेंट ना तौवी चुमी होम मिनिस्टर ने तौवी चुमी प्रेसिडेंट ने मान तौदों नते होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुचिंगबा कैबिनेट ने तौदोइनी कैबिनेट तो लोन मंग तौया होम मिनिस्ट्री ना तौदोइनी डायरेक्ट अमित शाह ना अदगी गवर्नर की खुथांग ना तौदोइनी अदो सिगे लैबसिदा सिगुम फिबम सिदा मागी वहाई वता अमा करी करी लाकपसिदा अखोइना मणिपुर थुगाइबा पाम्बा मसक नाइबा मियोइ चिंगे मनुंदा मासे नंबर 1 2 दा लेबो फसक अमनी हाइदना अखोइना लवेबा अखोइगी कुकी मिनिस्टर अनि यावरगा एमएलए ताराना थुगाइबा पामदो अदगी मथक्ता स्टेट अमगी थंगनबा लेपाकी चीफ मिनिस्टर अमना भावबा मणिपुर थुगाइबा पामी हादि हाइदरगसु थुगाइनिंगबगी वहाई वता अदुना हुजिकी नंगी टॉपिक से असी वेरी मच रिलेटेड माना तौरिबा से खोइना खंगबा अदुगा माना तौरिबा दु माइना फतबा तमदि नतबा मणिपुर के सो ओइबा कबो वैली पुसलननाबा मर्जे एग्रीमेंट से रिव्यू तौननाबा भारत की टॉक्से हाइबा नते को रिव्यू तौरेरगा अखोइ चपचाना इंडिया की नागरिक अमा ओइना स्टेट अमी मंगदा लेबदो अखोइ ओके पबुंग थैंक यू सो मच याम नुंगाइजे पबुंग याम फजना अखोगी बाइक चुमा थमी यस अखोगी ही इज आल्सो अमंग वन मतम पुदमक अखोगी हाई माना फोंदोरप स्टेटमेंट तोथोबो थबक सिंग सेपरेटिस्ट के एजेंडा पुबा सिगी पोट अमक मयामना मणिपुर थोइबा कन्फ्लिक्ट्स द मागी इन्वॉल्वमेंट लेबगी मसिगी पोट सी अखोगी हाइनरकान अदुम लेबनि दन मरोदा मागी थोखिबा माना ngaki assembly da high form se policy pabung se make sense thambi kre ko smuggling aduga akhoi illegal ka dom yam changchila ka maroi na US aduga UK dagi aduga akhoi khulai sing ki training tawba khuju khulai ka pokho pe tawba da makhoi gi town involvement tawba aduga Ukraine Russia war da involve tawba mi sing ne kaina sumana palli adu da yaw sing do adu su palli aduga maroi na hujik hoi makhoi yaning de तसेंग हारकांदा मसिगी कनोसी स्क्रिप्ट तोरपसी यानिंगदे मखोय हांदे ओपोज तोरगा लेबनी मदुबु म्यांमार की बॉर्डर द मरोइन हुजिक थोबे प्रिविलेज सिचुएशन से मरम ओरकांदा जियोपॉलिटिक्स के अतोबे सुगम लेबंदना सेंटर पाइखला इबेसे मदुबु एक्नॉलेज तोरकांदा मसि एकोइना मसि सपोर्ट तौबनी मसि अयाबदो उत्पनी अदुबु इथनिक मिजो सिंग चांगथोक चांगसिन तौबददी मदुगी फ्री लेहनिंग अपामदो सुदुम थम्मी ए ओजा किरन द ओजा मसिगी मानुदा अकोइना रिवील तौरिबा मागी मास्टर स्ट्रोक से अकोइना करी मीटिंग दगी कमाइना मसि करीनेना कनो तौबे अखोइ दसेंग हारगदि मिजोराम की थांना थांना पानगिबा चीफ मिनिस्टर अनि हाइतारे लालदु हमाय ममांग द जोराम दंगा दगी हौरगा ममांग सिंग दसुम तरो लाको जाने दुबु याम मयक सेंगना मणिपुर के मदि इंडिया के अगेंस्ट थबक तौसी मबानी की मतम दगी कोनि याम मयक सेंगना मणिपुर की थोइबा कन्फ्लिक्ट हाइतारे नत्र क्राइसिस हाइग हजि लेबु लोशन ngam लेबा था को माथो फुंग फारबसे मसि मबानी मतम याम मयक सेंगना कोइना उ फंगे लालदु हमाना हाइद्रिंग ममांग द जोराम थंगाना थंगी स्टेटमेंट म्याम जुम ले
अदुगा इवन सिदी इखोय जि मोन तरपोस्ति खुदोंग चाबा लौनो होनबदा मागी जगह सिंगदा मसागी सुमांग छितना मी सुमांग छिनबा होनबा कनो मयाम कोन दुम उरी सिदै सिदै कोइना हुजिक मागी जगहदा मिजोराम दा माना थोंग स्टेटमेंट दुम थोकपा अदु इंडिया की constitution sina ekoi pullaga ekoi law mayam semaga leiba season mayam singse ekoi punna leminana bagi pandam ama thammi si thugaina hona basi makoi gedam project ama mayam ama ekoi magi cookie chin cookie jomi mar mejo communities kangu gi chin cookie tribe singa torga potu gi mayek sheng ba reflection mayam music tam tolopane kale hojikti india gi adum ba tawan ba jaga sing da leramba mayam amana hojik thoi ba violence sikai no habase mayek sheng na khangam de masi meitai ga कुकी प्रूफ सिंगसिगा मधु कुकी प्रूफ खरगा थोपने लेरम मधु जिति चप चाना मसी यूनियन गवर्नमेंट गे ओइना तारे हाबि मयेक सेंगबने ममांग दे स्टेट गवर्नमेंट गने ना हाइबा अदा याम लाइब परिजे अखोय खितंगुदि थेंग नै कोइगे हाना सीएम ओबिरंबा एन बिरेन ना अखोयगी फेब्रुवारी की 8 ओरंगनी सब्जेक्ट कनो दा माना 2025 की माना रिजाइन तौगिबजेको सिदैजे फेब्रुवारी की 13 दगे President rule or animated suspension article 356 impose okchalakpa adu koina adum koi pabung hoichu koi senai bu government har koi chu law light ka mapum platform ke ada koi masi ki president rule or animated suspension hujik lai posit lai tingai mamang da koi conjunctional period of article 356 355 se lairam bai ai adu koi hujik manipur lai pot se semi pr ki situation am da lai hai koi law lai poche lairam ba pot am aseng boina matam da koina hujik khange eba pr tham matam da pr je khudak thamba phatte adu pr thamdre mamang da state amagi मागी constitutional machinery से background तौरबा administrative failure और तारगदी मागी conjunctional period और article 355 से impose तौरगा अकोई state की अहोबा administration गमदबा अवाट पर मैम सिंगसे अकोई it should be the duty of the union government to protect the administration of the state or as well as anything मधु state to happen तो बुद्धि मक्तो हुजी कोई की कनो दा तौगदबनी हाइबा पोसे लेरमे लाइबनी ना मसी की पोसे हापसल अगब लाइबा पोतो दा अमुकचो अकोई की मिजोराम की सीएम होइना तो पोसिंग जात जाने अकोई ममांग दा अकोई ना दा सेंगना हाइरगदी यामना साथीबा मयाम अमा अकोई ना थेंगनगरे अकोई ममांग दी एमबीओजी अकोई ना सुरुंग हुल्लकांदा ड्रग पुबगी नेशनल सेक्रेटरी ट्रीट ओयन तो कोइना पेपर मयाम कोको मीना कइना थमगिबा मयाम मा इंडो मेमा बॉर्डर खोलगा मिजोराम तारगा लेरम पोर कोइना उग्रे अरगी मिजोराम दा इकोगी सोफिस्टिकेटेड वेपन हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन मयाम मा फाबा पोर लेरे अदगी ngasai ko anchor थमबिगी बिदा more than 2000 foreigners last part of 2024 gi November December daida Mizoram changkiba thokiba khangaude haibanga singba laeko aduna swaida ekoina swaida makoina kaidau ke da sigi lakpa manung jida oidoine ekoi Mizoram gi towan ba organization me amana mathau natana mathau sa vibe tare Mizoram National Front na demand tawi en biren resign tawena ari November 24 28 adaida ko then November 30 da ekoi gi matam dugi CM moibina be a good neighbor don't stroke fire on hatters and divisions khai belai aruga kanona Manipur is not like Mizoram we can join India with defined boundaries kaina CM no khungi wafam sing khoi chwa de ningjang bai aduna khoi sidai sidai khoi na huji haina gi potu ne ba Mizoram gi CM na khoi gi external affairs ki mahut chilakan da ekta chaning ba toming tor mantra khoi MP na India gi wang ma da toksan ba yabra yadabra lo na yabra yadabra je totally masi lo na yadab pot amne na adum like so ite ba prajam na sum harakane मरमदी इंडिया की लेरिबा मागी डिवीजन ऑफ पावर दा पीरिबा एजुकेटिव की लेजिस्लेचर की जुडिशियरी की पीरिगो मैम सिंग्स दा कोई मागी सब्जेक्ट तोंगाना हाइबे तारे खाइदोगा लेगबो सिंग मनुंग दा स्टेट के सब्जेक्ट यूनियन के सब्जेक्ट तोंगाना मागी कंक्रीट लिस्ट याइबो मैम को सिगी मैम सिंग सिबो केम दा खंगना खंजन दबो पोट एन लवे स्वाइदा कोइना बाउमनि जाम बजन थबिगरे कनो दा कोई इनिंग दो से मसना जावना पुखलाइबा 1949 दगिना 53 फावदा अखोगी महाराजा गंभीर सिंह पालिंगे मतमदा अखोगी जवाहरलाल नेहरू ने पिथोखिबो ओइबा तारगसु मदुगी पोतुदा अखोगी म्यांमार रोम दगी अदुम 1949 बुक से कोई 500 सिका से करामी then after 1949 when Manipur merged the Indian Union da tawgra matung da up to 1953 adum India government sigi posi karami masigi potse no bukhalakpa horise is one of the most reasonable high tare akhoi miningthau palamba lewakam oi Manipur se mani maka tam sauri se ada aru sai lising ani puwari lai hai base masigi potse masi sakta pa hokpa MP amne ne koi lawda ngamde whether BJP Congress ko apun natna ko si pukhatpa ngamdana lakpa po to pukhal e ana pawungna hai do si chumme aru tagad external affairs ki hete Dr. Jay Shankar na oi
ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯗꯃ ꯁ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥ 2019 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2019ꯒꯤ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯄꯨꯜꯂꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯟꯂꯦꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯥꯅ statement ama tholai abujik Mizoram Myanmar dagi ko Mizoram gi adugumba proposal do Rajya Sabha gi rejected the proposal of Mizoram Rajya Sabha MP proposal of joining Indian Union. Instead he will work with other Myanmar ethnic leader for democratic movement in Myanmar na haraga law thore si yam kai ni ne India gi security da threat tauhanba aragi security da ahoba uthokpa aruga akhoi yamna lona thukna legadaba aruna thuk ngakna chakadaba leiba makhoi elected makhoina madugi mapan gi over external oba madugi port mayam external minister ne affairs na tawjagadaba India gi union cabinet minister ne headed by prime minister oigani si ko prime minister ne head oigani masigi cabinet magi external affairs ki port se ko sigi port leijagadaba port se bo kanthoga to tok tok Mizoram to ya ba port amaga makhoi lei adu akhoi sigi port se akhoi makhoi state ki legislature amna kai tawgadagi Makhoi Khandrabaneba. Parliament can make a law on subject of the state least in order to carry on its international responsibility and Yauri Boko Parliament the same Yanako. But Adobo Sigi posted the Madu to third majority of the Rajya Sabha resolution adopt Rokanda Madu Botu Yai Koleana set proposal Amale Kanda state list ki Adobo Union list ki Pokakanda Amazu Yawi Manunda Kogi law Seongot and the Kainwakanda. Fundamental right also impose limitation on the power of state legislature. Makone state ki lawmaker state legislature because minor it cannot make law which violate the right of the people I say masigi posi yawi se makoi khangdrabane ba jeng na di masidi law violate tawbani aduga Indian Union singnabani hauji ekhona any law passed by the state legislature can be declared void by the High Court or Supreme Court if it is found unconstitutional as violated the fundamental rights and yawse sigi posi bokta makoi se constitution nei nadraba constitution gi art khangdraba aduga ta sengna harigadi democracy se kaino khangdraba adu election troga people makoi khalai je community amagatangi makhoi khanjariba project tu katangi de madu include to community dun khalaga leirba kangune se masigi pose aikoi hujik lobu tai makhoina aikoi hujik ti aikoi khanbe ai kaino kana aikoi hujik makhoina article 356 se manipuri impose tawre president rule thamme haiba se makhoina tawjaba demand ne hauji makhoina tawba demand no je makoi onjalaga hena wabe pem lakode da even ngasigi da aikoi gi maitai pangali sinau singna kangpopi da anaba po wan chapna khumala bagde puna da khumala bagbo polakano haiba viral oye hujik se ko aduna makoi totally akhoi si makhoi gi lamda manipur gi hawing kamina iba yellow fruit sing natraga nungsi chana lai mena iba fruit kuntra ga mari ne recognize tribe ni aru fruit kuntra ga nipan mapan lai iba sigi fruit se mayam sing sigi against the lai iba fruit khra koki jo community gi maikhum upiba kangu sing se masi Indian Union na ojikte makhoi na makhoi gi mathau oina state ki horai ba khol imyam je makhoi gi responsibility ni makhoi na tribute chalai amina president rules or governor rules on kangna ba governor on behalf of the president ji tabak toromina sumba torimi mayam Who's the Kaibama to me, Narangan bus, Mayama, Kanogi, or goods, Malgari, Mayama, Paraledo, escort or Lako, Hujik Makoi, Cookie, Yadu Makulai by Hagadran, Kulai by Tadopa, Adu Mitimu with the Malmayam Haitare. Sigi Mayam, the Masing Tiragale, Hore, Gari Mayam, the Shigo Jack and Upayatena, Uzi, Putura Edenako. Sumina Hujik, President Leva Manunda, Ekogi Achumba Lamen to Henba, Indiagi, Lo Singaba, Masamoche, Indian, not an Indian Saba, illegal immigrants, not a narco terrorists, not a narco terrorist. Sponsored over group mayam sing che masigi port mayam sing tong tong ko sida si Indian Union thugaina ba Manipugi unity thugaina po to sing che ngasidi India gi Union gi makha da lenga amale bo PR manung sidi to bu ya de ha ba se khar makai ugra na khali haujik aduga maruina ngasigi adugumba Masterstroke ojik Mizoram CM no ojik to iba po che sigi manung da amaga thamjering ba je yaromai haninga lekte makhoi di Myanmar le ba makhoi gi ngasai aina panjari ko ki Zomi Mar Mezo community khodimak se masi makhoi gi Launi, other free movement regime yan gadabani, alagi border fencing yaro in a high law with Modi Makuching law in the co. Singing Manuza border fencing car that Mina 390 kilometers, Horrible was a guy kilometer Matra than Kaba Rage, Kani, a two Luchanedi, Home Minister and a high grade Karamzukare, but Adubu, Hojik Manipur the Yam Choba, Moina Bitim Katana, to Pangule, Kainakanda, Hojik Tangjing Chingrens, Matata. I know what cookie could me on Tare and Makara Taba, could meet the community Kangun, Piri in a co, me Kotor Chumba Mayam Sing Chair, Hojik PR Manungsida, Takai of the Bataragadi, Masi Yaroi, other Mayamato was there. I could sue a broken Toro, Susie to guide all Hina, even Kenoda,
manipur government su mo ko gi mamang gi assembly mi pom da akoi su se yauro na moi to e aduga masi kaino da thare ko smani si approve to biro na hairo to don lei aduna su se chanadre ai lei marak da ngasi gi paper do or mane adu ngasi kaino da social media khara de khone thengnei ba kaino ai kan da su chanaba kuki terrorist kangu singduga militants by roy terrorist kangu ga central security forces kangu gana henglep ki jaga khara combing operation punna chamin nare tawba hore na ma pe then adu direct ko swai da haine numbers of kedr kya no uji mo lebida during the signing mokoi 2005 da hamba sign tawni 2008 da tripartite agreement sign tawni 2005 da sahi kya sugi masa masa gi sign taw mutam da hojik kedr oi lebu sing da under age juvenile yabu ta ga di matam da uji 2005 da gi bok sahi kya sure sahi hujik da mokoi sahi je yam da 30 plus 40 plus like do sing do under age of mayam yaw im kai no then number of weapon kya oi gi matam da asset kya oi gi hare report ab je sigi master stroke ujik Mizoram CM na toy manung sigi mayam je khangdok tab taragadi akoi ITL kumba kotu kumba KSO kumba natraga any makhoi ga samna ba kangu mana natraga makhoi gi oiba furup kangu te karakba pot singjina nga sidi adumba MP natraga MLA singjina tonging ba Indian Union gi against ta natraga Manipur government gi Manipur lenga ke against tarok pot se masina dum tangdu leita dana akoi gi president rules ji tambakanda hen sum hen lagadi parliament ngarang hujik ke nona hangi akoi gi ke nona Congress ki leader ke nona akoi gi hangi mana kaino Rahul Gandhi na animated suspension la natraga PR hangba ho ine bako then 6 months animated suspension gi 2 months se masigi je hendokra kanda 6 months exchange tawga lak taragadi kaino dissolve tawta bani adu gi dissolve tawdo madu ne ba Mizoram CM gi hojik master stroke manung de yaw report se okay je yam phajaba second round so mulak te yam phajaba akoi gi yam chumi je yam phajana thambi aduga oja santi de lak tige oja tabibra Ozagi kaino do apogi microphone do mutta laiba malem tang sound do check to tau piu ba sa oza oza konjel je audible ore gadi tai okay oza thank you so much ahan round gi oza lak chige oza maroina ahan bigi opening gi oina huzik Myanmar kanogi Mizoram gi chief minister na gi state ke assembly tham ki ba wafam si ko gi tathok kasin thinga ga leiram badu hana madu oppose tawra leiram badu hojikti madu yare maroina ko gi Myanmar gi border to prevailing situation sin maram ora kanda center na lokal leba concern si geopolitics so issue um leibandana center na kopsin channel ga leibandana masida makoi yaningi habi poto leibin tawdo makoi gi ithning mizu sing tathok kasin tawhan bagi apa madu dum leiri aduga pabung ngasai mata ka thambi ki nakan ni da koni gengba ya barom da mu smuggling tawba mi hat mi pun tawba sing mafata mayam je hengalak bagi manung da arms group mayam tathok kasin tawbagi sigi nungai ta basu palli aduga geopolitics ke aso ko potu leibin China gi US ki si chu palle hai tare sugwa mayam su loina mak se khar ka pusila kanda akoi gi interpretation se mayam hanba ya be mong khak thami hai tare ado sigi master stroke se te rebuild tori master stroke se ozai meeting de kamain tham bining oza yamna intelligent over me mani yamna kari hai tare situation gi kamaina best out of the situation have sa masi lawwa haiba understand to me mani ne thamjage ma se ko he is of that personality I would say intelligent also and magi kana ba karino have say khanga da yamna mun khangba mi mani thamjage what happened is geopolitics is loidri ba hoji shu ko adum tawhini geopolitics is dem tawhini adubu ngasi laiba ngasi development tawba tha ani da development tawra iba sa masi se Joe Biden na karam bata rawdi habiti Kamala Harris ki party na Kamala Harris na karam bata ra ga smile follow moiba they were full fledged adu matumdu da full fledged ni hojik ti back amla isi Trump ki attitude to mana magi reaction magi instruction ki makha da lakuma matam da di hana chalami do chappi yadreba aduna khong pe wani aduga ngasai ki FMA toba aduga border fencing toba sidi ai mamang da channel amada sidara atopadara da haje gimni ai kumba ki Mizoram gi kanudi Mizoram kambu di yarkhini na in due course of time yarkhini na adai sima join haje ki masagi governor ani laise yam important over governor ani apoi gi VK general VK Singh dwai amna khangjai ahi mai makha da su thabak tujari mai makha da su training tujari yamna kai haitara focus oiba yam focus oiraga yamna kai haitara task to fadan to kangthokpa nupa mane general VK Sharma su masi ai koina personally koi singa kana experience oirabani
aduna ma si Mizoram da thari si so there's lot of kai haitara heart with iron hand have ni ko ai haje do sa with iron hand da ma si tharak pani ai gi mot ko now masida ai wam haje ge ko leibak ama dagi leibak ama MP amana ka chalaga noi khoi da lao ka har ge ta ya pon te da phagi parang ni da dagi adugum tu di ta ya pon te mi asuna kan da ka no lai bani country am lai bani adu ma ta country to ka mating pang ga chat min ri ji hogi hogi khoi me am na khang na de ni China su chali ni Russia su chali ni adu ira lai pon na te adu hai ri ni but what happened is geopolitics ki matung ina Mizoram gi equation si change to ba ya de ba ji adu na change to rei ne ba adu change to ka di sai ja do ba adu ni yam very simple term da change to ka ta ga di fir danda milega adu ne ba ko adu ni to rei se ai ki Mizoram gi same to na masunda law bu matam da mana America chala nga bu matam da adu gi national discussion to matam da ai immediately he should be elect for high given adu bu ngasi situation se change se lam da ta ga di ma adum amrun do chalang ne ba geopolitics se adum tau ne ba adu bu ai na hauji hang de ko to si ma na si hai ta su thanglen pa guite do khoi hauji ma to khra ba mai movement to khra ba to ke ko thanglen pa guite PDF ki chief ko ma hauji pia chairman to kli adagi PS housekeep adagi silent housekeep moi myam lai ba myam se moi movement amata to kli amata su to ki roi and hauji ki US ki president ji magi stand sina change to da not in favor of ka hetara Burma da to irang thui ba se sigi favor da leite hai taraga di these people will wait for 4 years tahi mari mungai hini ba adu matung da president kana layong yeng ni it'll continue it'll keep happening wari macam ta lijage Mizoram se kamai to ge Mizo na hoje akhoi gi kuki jo chin kan law ba kuki jo chin kan law se si ayong ta haije ko kamai na mamang da kamai tom ge do 1949 da di nga sagi chin state ka hai ba mahum sida di piron hui hunga se putri 1949 1940 ka sida di hoji to smai hai ba we dino akhoi da hangam de ka hai ba british ta hangam de ka hai ko adu matam du di thang cha hai ga di akhoi gi imphal da lei ba akhoi bu pi ngai kan tom de yam kano na salary ba hat salary ba ai na di chakhut pa gi chang du ni koi na hai ba di akhoi magi ma ka thel laga ka thel ka ba gi photo go yeng ma tam da it's so kai ha ta primitive yeng ma tam da aduga hauji ki chin state ta ka lai mi ba akhoi gi fijol da ka lai ma chu chanpu da ka lai mi ba Mizoram da ka lai mi do di pi go thungai se potri ba ko a very fact ne ai na je se hauji ta bu modernize wa re lai chu hai re adu matam sida then democracy ka du khangal constitution ga pakhale aduga we were never asked by the British kind of border to Toma Tam Dadu Kange, Adu Tam Deka, Highway one ever. The development of one core Atuki Matangito, population na Kayamino, Kunna Kayam Leremino, Ko, Lina Kayam Hedamge, Moidana Karihade, democracy, and as well as Matagi constitution, Kayam, understand Tobuno, Adu Kangana, Hujikanga, Hujiki apply to Nangu one ever, Adu Yaroeva. Because these are all there in the history, Adu Yaro, Yaroeva. Aduna. Matamabada 1986 Mizo Accord sign to Matung da ko Mizoram da kamai to ge ai yam mun da khange 1989 da ai Mizoram da chachai ai army officer on a commission to matam da 89 da ai Mizoram da chachai adu matam da lupa tara sina minimum coin hoeba Mizoram da minimum coin used in Mizoram was 10 rupees that time ko kali gino habu 1986 ta moi se a quota sign to matam da Indian government na moi da yamna ka heta la help yamna to hi ba Maruti car line bagi ta makta moi da ata loan se mass loan pi re housing loan mass pi re yum do ninghai gre ha lo re chingni na adum singdre na Maruti car me amse Maruti car se India da thol ko se 1985 to thol ko ni ko 1985 84 natra 85 to thol ki adubu Mizoram na first never hamada Maruti car se taxi on sin na se that much was looked after by the Indian government to the Mizos haid ni ko ai hajer se aduda gi moi se yam na larik su phadan ta makhre adagi educated oire adagi paisa tu pai re ko adagi akoi Assam regiment da su separate vacancy le ra moi gi ko akoi meeting it zero ni ko ai ha se Assam regiment da zero ni adu matam da ko adu moi gi di heta vacancy chi le da na 20% ka le da na adumai tokhole kan lai lai chu haile today at Maryland
Jordan kanona laldu hamana chatluba Maryland hai do aduna 30,000 American leba Mizo leba. Just imagine 30,000 kano leba Mizo leba. So that is the strength of the Mizo as of today. Aduna koi line of lotupadi yaroi. They will wait for 4 years. This is what I want to say. And masagi kano say kare hai tara. Tunnel na ujara kiran na pan kibodo. Ay aduma hijek gebo ko. I see. I can understand. To mina say. Karigumba Joe Biden ki party na karamo Kamala Harris na karamo bako karamo targadi masagi Christian country have a concept say yam clearly lay doing bako adugi Christian country have a concept say yam clearly lay matamda there will be a lot of fights between Indian government and the Asongi rebel party duga and Mizoram option aniwa because lot of funds will be there adu matamda di kamai to kani masagi tunnel sin darkar le kanewa tunnel se tawbu to amakhatani phar se phar da bu tamale dong mala in khanbada Vietnam da France na pali matam da France colonial oringai matam da Vietnam na France khanar ko ji kamai khanar ke bu tunnel me a ji tawraga aduga khanar eba tunnel manung da nomi acho cho ba koi artillery gun ga ti pummaga adu sing thoga kapaga umchang gi ba kam khang da ba adu ma tawi ko aduga last mo na taw se mo ji France ki headquarter da tunnel ji tawraga adu da phogolaga ahing da adu ma tawga loisal leba. So that was also one theory. Aduna tunnel hai che ama khaktang phabi wadani ko adu su gari thojan bi hai tunnel do hujiki to yam chaw tunnel ni aduna tunnel ama khakta su oromoi ba yam na su le ngi ni ko na khang da le ni ko aduna I feel that ki moi se fully prepared to we ko fully prepared to we adu bu election 5th November da election tawre 5th November election tawrong matung da pokre pora kandu da di masagi ha ama ni si da equation change tawre ba January, February, the equation change or change or possibility. As much as we have to turn Numitan million later. Adumana San Lady Coneva. Let us say that it's better to turn the other turn to Gagadi. Adu adjust the whole Gagadi Yaro Duriba. Aduna, Aduki turn to Coneva. Aduna, I give Motadi, I give firm ability for a developments into Yaroga. Akogi can say Akogi Hatara Gel, VK should come to Lapa. Adagi Trump sumna kan mamai li thoki ba adugi loi manna ra kan duda manna kan da we have to ka hetara akoi chu phajana sinna bam ta ka le re adun tadi yar roi akoi side se change to da yar roi hadan change to kone now slowly ngasagi FMR hai do adu su ya akoi yaningi ang hari se central office yaningi hai se because yar ta ganda bi doi ba ka du yar roi doi no hauji isin na machimana wo da yumdu mapana thambinam ba higondu tangkai khaido naga machimana wo sambun khana matam sida asomna kangi foreigner to ka kamai to kana free movement adagi boundary le hai no adu soya ro do wa am ne ba adu moina adu yahani hai ne ba han yeli ne ba adu ma yelaga tramoi do thoga akoi area sida loina ma phugai na khokai na tawraga hana tawba plan dadi east timor do na tawgi ga hamne exactly same East Timor, the Christian state of the same give to I see area the Christian state of the same have a plan. Say, let me, lay how you should let them lay. Say, I have to get lay should let me, how you should lay, and lay should lay neighbor. Okay, the young present and basic and on the Mulantike. Uzana su thambiri aduga akoi gi yam chumi maha aduga mahang na phongdok pasi akoi gi question gi rakano da question hour de opposition gi kano de hangak pada adum akoi gi itning mejo sing gi barak ta akoi free wena movement to bude adum pami ha besim de adum palli hai tare marak sida sigo pham sim su lai ai pabung dalak ge pabung masina akoi han dai su lai akoi gi manipur gi irang gi da conflict ma gi involvement gi wa se adum panna ga lai bendana aduna masina akoi gi manipur gi conflict sida to ba safom lakadra or india gi ni foreign gi khoi gi policy da hai tare tongan ba agenda sing da kari karam baga effect ka laigade gi have policy su lai aduga serve area study nataga karam ba makhan gi mission lo kamai thambi ding ba hai magi ro ma gi che why adini manipur thugai ba pamba that means mizo leiba kuki leiba mayam che india gi north eastern da leiba mupungena mizoram manipur odaga atai te de macham khara aduga loina Bangladesh Myanmar sa hai gereko mayam chi punchin narga to bachi oyu oru da bapot amane sai ge kirna so hai gere Myanmar gi ki kangbu amana muka sing machi ya ro koloi oyu thoi da bapot ni
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯏꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗꯪꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯊꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯍꯧꯍꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯥꯕꯅꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯝꯃꯤ ꯉꯝꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ나 मधु थुगाइमिनब तारदी मणिपुर से पूरा भारत के हंदुए हाइबमा इंडियागा मणिपुर गा मत ओरमिबसे को काइना रे हाइना पुलप ओइना तोंगान तोंगान लेनाबा अमा अदुबुदि ओइररोको अदु नत्रगदि मणिपुर के मचेत अमदि सोमदा हापचिले अदुगा सोंगे मचेत अमना अदु तौरे हाइबा पोट असमदि यापुम थोक्तबना हौजिक लोरिबसे असे दाइखोना बिग ब्रदर ओइना मिथै पॉपुलेशन ना इसिना कुंथ्रागा मंगा लेरिबसे कम्युनिटी पुनमक असे मजदा बिग ब्रदर के रोल लौरगा अखोना से कोना कोंदना तौबगी मथौ तायबा असिदा कुकी इलेमेंट टू हेनबा कुकी टेररिस्ट एक्ट तौबा कांगमु खरना तौरगा कुकी पुनमक ने हाइना अखोना लौबा यादे कुकी तुमनबा हक्केने हाइबमा अखोना हाइबे यादे कुकी न मैते तुमनबा हक्केदा मोइना हाइजरबसे अखोना दे हाइबे यादेबा चुमी मरा लेबा क्राइम तौबा terrorist act of terrorism tawbadu section 313 113 section chamaga tarawum doi BNS ki makhada pharaga dambi tawbi hai organized crime tawriba section 111 111 ki makhada pharaga tawbi hai aduga adu natabada community ani ki mukna boina hojiki line to clear oiredna kuki element to hen makharna aranba mong amada meitaida मिते हाथ लगा खरा तरह ने पानी लगा मिले तराई थोड़ी देगी मिनिस्टर अनी याउने एमएलए तरना अको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तोरनी न हरपा खरे लगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो यूनियन टेरिटोरी की मोंग द तोरनी अदुसु लेजिस्लेचर लेबा चीफ मिनिस्टर लेबा मंत्रिमंडल लेबा हाइबनाबा अजुना लाइबसिदा मसी ओथोगारोइदबा पोट अमने हाइबदी अखोना वारी सानदना खोनदना फना यामना तौसेना हारगसु अखोय नुमितपु नोंचोलोना थोअलु समुद्र मयाइदा बिल्डिंग अमा साबियु अदुगा अखोय यागे हाइबसिदु ओइररोइदनको अदु हायदना मोइना तौरिबदो अखोना करेम कथाइना नोइदो ओइरो हे अपंबा आइना हाइगेदबो नते अखोय देजे कोन्सिनगदबनी आइ सामंगना हारिसे बेंग सेनल सिटीएन अमा ओइना कदोगे नोइना पामीबा डिमांड सिंगदो तोंगानबा स्टेट अमा यूनियन टेरिटोरी अमा सेमगे हरगा मैते हालगा नयामबा हालगा नंगना कमानो फंगदोइनो ओथोइब्रा कनाने पीदोरिनोबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन टेरिटोरी हाइबसे मैते ने पीबा ngамरो मणिपुर सरकार ने पीबा ngамरो से खाने नुंगाइ लेत्रेको सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट तौबनी भारत के तिल्लरोय हाइयारसु सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के मनुंग यावरगा सु मम ओइगे हारसु सेंट्रल गवर्नमेंट तौगदबा पोटनेबा अदु ओइरोइदबा थबकसे मसदा मतम याना मांगनदना अमुकसु फ्री मूवमेंट यारे खोले का हाइबिसदा मेथै लाखपा यारोय पोचैदि पुबा यागनी अदु अतोप अतोपा ट्राइब सिंग चप्पा यागनी मेथैदि यारोय सिबु अमरमदा मसिबु चप चाना हनि करिगेनो नोइना मेथैदा अतुप यामना कथिना ओरिबसु मैथैना हौरुबा लैबा जाला चुचानपुरदा मे अहुमदा अतै मफम सिंगलोइना ट्राइबल सॉलिडारिटी डे हनरेली अमा चले नंगै पाइबा मयाम अमा बारोगी मतुंग अदोइदगी यावरे फॉरेस्ट ऑफिस मै थारे मैथै ड्राइवर दा मसाइगी कनोदा इंटरनेट संदोन रुपदा कावरे फोले पुल्लगा फुरे चैरे अदुरी मैथै युम थारे हाथ पर यावरे अममत तब यावरे अदुदगिदी मैथै सु मनिंग तंबलेपा अमगी प्रजा ओइरपनिना अखोइदा लंदारपदो अटैक तौरपदो अखोइगी नहारोसिंगना इन द नेम ऑफ खुन ngakpa arambai tauba hariba mayam je thoga private defense ki damukta khut halle manipuri maitai manipuri singna tauriba asidi defender naba not attacker phana yamna ma hagera hairela kuki gi marukte gi tauri iba kuki gi lamhen tu hen masingna tauri ibado aduna attack naba
aduna attack tawrakpaduda sarkarna ngakpidabnina both state and center adugumagi forces singduna ngakpidabnina aikoina isa hingjanabagi damukta law dasu yaba Bharatiya Nyaya Sanhita da in tatan haibedo section 34 dagina section 44 of the Bharatiya Nyaya Sanhita as the right to private defense and yauriaba I will mean a proof that of them don't talk about I will mean hard to tarde Aduki Harpado, Mother Tinganaba, I Mabu, Hello Basi Yaba. To make a tongue tana tore, a tongue tana tone, Utobatun tore, Tony, no may paragami group of Malay. Cookie terrorist have a group of ma. Go Lakai, me Yankay Pochama, Chani, like Valakai, that, Moy Yankay Cham Landare, today Koy and Haru Yankay Cham Toga. No main Landara, Nina Bomna and Darabne, Coach no Maido, I in the Yaba Yadavati, the now upon a pungba. Sarkargi oiro amugi oiro la ga ko ngakpaneba adu chumi lanai karigamo matamamda no mai pairaga aran ma thabuk tordi aina yade adu sarkar na ngakpi darabnina terrorist ma na lekai de attack torpa adu da angtang ai bi ko ai imphan thana tau hi ge marang thana tau hi ge na haibe ya na te ba ko pagi wena harabada adu gi ngakna na ba tore adu sarkar na su ya ba male no ismanda no na lakhi bedo Pare tangama pirage tang kuntar punipan February sida pikalo charanda toro haire wahidi pikalo haire diga kata sangtho na koi mam chana citizen april tore pare master pawpa pung mari pawpa tore na sangde mitei gi di ayam man pikal kar haibe ko manung da leram da leram di ikon haibu ngamde adu loni pikal kar hen lawi ching da di kar pikat pigi mong de ulaga adusu macha kar pikala ko tokpa dawna tawya okay baba adugi porna duda hojila ibadi adu maina tawbachida India ki constitution na piriba largest democratic country in the world haiba chida chatok chasan na bisi ai ki fundamental right ne bako learning ma pham da leiba aduga aine lam tu leiraga adu aine chaning ma pham da chatpa except reasonable restriction Karbi tawle nung mapantok pero, ambichat pero, aduna amaniko. Prime Minister lakaduli airport na shawo jipung ama kanam chat pero, aduna amaniko. Adegi mole adegi numidang pung mga numidang waram pung taruk tegi nong alam day pung taruk pang pode kanam ta gari chat pero lakpasi aro habisina amaniko. Adugum ba law and order da aduga laipaki kari di yang kanda. Ating me pidana sigi jaga da chat pero de haiban natana. Print moment thing ba yadya okay aduna adu ma yada bu government na hangdo e hauji chi lori bise government india na hai gi ba chap chap chin na drine e koi gi sida lamen to hen ba ku gi terrorism che ma si zero tolerance ta hai be ama babole hen da ba hai be na ba ko india gi bjp gi double engine gi government china ma se manipur da di Masi zero tolerance question do di to eraga Manipur gi di tongan ba mani yai haibugum ba mo ngam toraga kuki terrorist sing na chathaba chi thingba ngamde ba terrorist e pu tor ba di mai te oro naga oro kuki oro communist moi khata to ko gi di to gun haiba na te okay awa ba nang mi si loina magni kuki na mayam sina haiba ngam jada na kuki lamentu hen makarna horaga kuki achamba praja mayam jo jekti kumbangam da nuna pulap yaw boy na ure da na ko na ko mai loina makti oram da ba yaw boy na ure se karino mo yiti aina sa to ina hare autocratic society na ba autocratic society hai beti amana haira ga ya ba chipten ga do relationship na hai khar ga lore ga hai do adu oi banina ya roi hai na hai be kana montan me te ga wale sa ya roi kana montan me te ge jaga da chape ya roi mo chola an me ya roi hai na thingi ba punamak tumina le ba ko manung da di yaning da ba yam yaw ya ba se na ba da ko ga phong na ba pitan na le ya ba adu ai ko na adu to ya da hai bi ganu ai ko da hai ba ngam de hai ba le rim na ba aduna masigi area se da government of India na ram kanna to regulament to hen sing adu da surgical strike micham chon ganu surgical strike di pomi ba tang ni ba jaga adu khakta da thang tha ba do adu maina to kum toi adu ga aroi ba da kuki gi chil nau sing government to hen ba na ta ba micham praja le li sing no ko hi wa khan khata di khallo karige no no na ya ba ha la ga na na union territory tan ne dra noi leader sing na hai ri bu nang yaning bro na ya ba ha la ga na pa ha la ga
ai ning tam gani na haiba natraga ai tongning ma tawrani haibisi bu chumro adu loina tokto erga hojikte mitai na kangpokpida Churachandpurda Tengnokpurda chatpase masinoina thingbam thokte aduga noina so Impalda Delhi-da lakpada aikona okay pabung yam nungaise mari yam nungaise ko changtok kan khen thingbam thokpagi art se leite habane akoi kanoda ai oza kren da mung lakchage oza khoi gi sigi geopolitics ki se khatang changsin jara kan namu akoi gi second round gi se akoi haida kan geopolitics wa pham chatum proxy war and geopolitics since the beginning of this conflict akoi gi back in 2023 gi May 3 dagi atum haina raga sorry 24 gi haira ga lakpa sida mayam lai USA America gi adagi di China gi akoi interest hai ta ne sida mayam khoin lakpa je huji kan chief minister gi sorry Mizoram gi chief minister tham gi bai US amasung UK dagi changsil lakka mayam china Myanmar gi insurgent sing sida am gi training mayam pire du khuju kulai mayam su masa ni yaure makhoi gi pha pho yaw khre masina threat oi maramna sigum se yengthok yengchen tongna bai damakta akoi gi kano si FMR gi kano tingbagi mon hana opposer masi yapani central government lakhali posi mo acknowledge to bun he posi thame du tar gi ja laksening se akoi gi state manipur pusinjara kana US amadi UK na Myanmar da lawri per rule sina manipur da masi command impact tor pa yaja akoi na da seng na hare ga de mase international gi wa kano da nainaru dra ka su US na aduna China na lawri tra kano lawri bai na nainaru ka su loina uru wa pham ne hoji M16 na pai ba no mai US gi ni ko are AK je koi Russia gi oi ta ga China na su yam pasan sai anta de AK me am pai ri ko are gi Indian made gun SLR cookie na su pai ri metel la nu pai ri masi gi mo gi from where this arms masi me an kai lo we have is the mo gi link up sing de koi na haru ya da por ang lei ko swai sa na even koi na se koi hujik ta seng na ha ga di masi geopolitics ne du ne have se koi na ngasi koi na hal mani pai pu sing na ha da nu si sitra ga di una leng de ngasi lenga yo pot me am je nu si kram yaw to ne lengna re pot se ko du ta seng na ga di ai koi ta seng na India gi law India gi lai ba terrorist pu namdhan ba lai ba ek me am sing je ning thi jana mapum pha na season na da bu na ta seng na terrorist sing ne ya no maning makha tam na chalak pu na ta seng na ga tongan ba makoi bu sogat ba makoi ga manar ga chali ba makoi ga wakholon mana ba sing don tham ba wafam sing se am ba da yamna fajana yamna chumba mana dum chatpane ba seng na ga de adu bu haina ba probab am lai the thinking of thief is much more advanced than that of police senako but adu no mati adum soidamaki huran ba natragana kaino singje soidana phagani logi chaitheng phangani abdo ngasi phangba horpoi wane ba seng haragadi ko ana soida kaino haning de adana khona haijab se state ki list union ki list concurrence list da magi pajana specifically division of powers between union and state piri ada manipur da lai ba praja miyam na nganga iba thola iba khonthok kholau mayam singji mayek sengna union na ngasi di makoina president ru leraga paira bani na tabi da taraga di masigi warochin kaidung weda ngamoy ba nongmoi paiba terrorist me amama sine toro iba praja miyam da onjala iba makoi gi nongmoi machin je aikoi ge central paramilitary forces security forces me amama nongmoi paira ga national highway sing da khara chai thoga tamaga madugi potna makoi thengnani habu oiba yaroi ba alo tagadi aikoi na makoi na paiba nongmoi sing ado terrorist sing do kapthi oba koina kapo ba lotion biro ba natraga India ki pulap deport of Thorkanda, Madusatragadi Yaroi, Aduna, Sumbaze, PRJ, Kogi Tasheng, if state government na Masagi can also administration Amdramatamda, Koadi Faba, Aduma constitution na Piba, Aduga, union da, Magi powers, Pirakanda to protect the union, the state by the union and a Piragalabina, Centeno, the Pari, Masiki Poche, Centena, Tawro Matam, Centena, Tawdraga, the Hauji, Equi, Tasheng, Haragadi, Ozi Equina Sagi, union list, state list, congress list, and Equina article 246 of the 7th schedule, Makada, Indian Constitution Makada, Hauji Equina, Smina Piri, Mayam Sing, can was one talk later. Aduna mamang da haigib do ina law je semba taraga su praja miyam ge against like do pot semba ya de ada law making functions je makoina state ta ngasai function of state legislature like that of union parliament the people the minor laws je semba ya do state ta empower to state ki list concurrent list to the mai ngasai ge semba ya na people taraga su ngasai in case of madu da contradiction tholpa taraba madu daga di between union and state gasagi law du da cannot lapata gadi madu gi da cannot da parliament gi potu yogdi yadaba pot me amsu leiko aduna swaida ekoina assembly da state assembly sing da makoi gi right lay law sembagi subject mentioned to the concurrent list ya by state list ya matu gi semba ya hai ta ga so hai bone aduna sigi posil lay da bani na masida government of india na su ya ba union su ya ga do pota ngasagi koina terrorist sing se mase muthatna ba india gi tongan ba law me am lay ba kan ba draconian law ni kai ba khoi manipur
Valley Zuban Sanabom, my Amtrom by Afas Paladico. She sing the Mayam Sanay, as sing the Kemta, Adugi Utokte, was you the Sing Tokte, Aduna, how do you Makona to Umatamda, the Sing Haragadi, Pamela, how keeps BJP, can never them elected never. Sinangaran, Nahan, Kogi, Tarik Nipan, Kogi, Union Minister Nakano, the Tolokpa, directives Kimatum in a governor, so I have a Peter Kanda Madugi, Kano Bokta, State Ki, Lady by any kind of connectivity, Sing Salandaya, Harakana, Tasala Ineva, Adu Tasala Pumatam, the Panula, how keeps BJP, Emilio, Makodi, deserted Nataga, Makodi, habitualized and Haji Mochin, Michina, High Kangus in the Mantrop, statement and work at the Madugi Pota, Equi, Tasing Hagadi, peaceful oina, protest over the Yaro in a thing with the Tasing Hagadi, Central Security Processing, the smoke, bomb cape, Latisa, Story, Puri, Tide, at the Mishi, kind of man, Piriabuko, at Nung Taba, Gari, my Taba, ambulance, my Taba, at my Mama, Adumbayam, the hostile of Egman, peaceful Hagadava. Then a Mugi, Equina, Kiasogi, Delhi, that Makoina, without permission, Yaudana, Makoina protest of Kopagi, Moki, so can do a fight and Nutawi, Arekotuga, Kiarega, Aremakoi Kangusing, I Telekom Kangusing, a Manaraga, Equitachina, AK-47 Parakan, the NIM, Log the Habanupama, Kogi Security Forces Nata, Lepakanda, Kogi, Marang Truang Baitareko, English Low, Smina, Nang, Mayam, Toribayam, Urimadu, and I am Log the Habamim, Komogi, Lalo, Wishing High AK-5, White Tamni. Aduna Husikamu, Kadawe, Nasigida Amu, Moise CD, BA by Sosampur, the Village Defense Force Hydra, Kai Hadano Country, Amakana Sampuda, Mogi KSOgi, Cookie Student Organizing, BP do, Drag my uncle and Nangasim fire. I'm assuming my am sing even Canada, Equinoxic Yamna is a geopolitics, the salary Canada, I quite a Shengna, Ahamada, Castral Tangle in Crystal Tangle in Afghanistan, Pakistan, the Yasunak and the Lerembo, Port Mayama, Druggy, internationally, quite a one Lerembo, Port Nelerembo, both the Equigi Sonakanda, Manipur Yam, Nagazaga, the Equina, Laos, Thailand, Myanmar, Sigizagazi, Golden Triangle, Harakanga Bazagazigi, epicenter at a transit point, Drug Kavatum, Manipur, Harimineva. So the tunnel Laga, also Kuzulai, Butokana, black marketers, Mayam Singna, drug mafia cartel, Mayam Singna, the Shanghai with the Equi Manipur, Zagasi, Kudum Chabloga, Popi Mayam Talaga, Togi, Mayam Urego. So Mayam Masagala, put Mayam in Equi Indiasi, Masama time to wipe, Masagi Maram Letawa, Masagi Zagala, Makoina, Kamana, Makogi Lamina, claim to do Nova. Tasina, Equi, Sigi Post them Koina, Briski, administrative director, Nuaina by Nakogi, Singam Ritangi, Magi, Kitan Kaido, Portugi, Kudum Chab, Loraka, City, Makogi Lamgana, history, Shamson, or second or what Mayam Singse. It couldn't make way. Adana, India music law, Hana IPC, CHAIRPERSON, evidence, Mayam Sanam, BNS, BNSS, Adu, Mayam Sanako, Masigi, Sanarible law, Mayam Singse. I quite the same British key, Adumba, law, Mayam, Ibim, the wire to Mayam, update over Manipuri, Sanabayaba, Manipuri, India, Tindring and Masagi, Adumba Constitution, Masagi, Langan, Sasanaj of Portmore Marina, Manipur, Tijanoma, Sanada, Port Yadam, Amslay, with Nasai, Lashima Sanaza, window Savai, Impin Pukalaga, Equigis Mina, Cabo Belli, Matanga, Epos Nebuco. Then Equi Mamang, the Equi Pounds, and all the Tambigi by Quinasica, 500 Matang, Equigin the Gambishing Matam by India, 1953, I was Manipur, 49, Maripira Magaiva. So my history Mayamse, Nasi Kanga, Masika, Super Mayam, Domasi, low in a Sima, Kamai Tosige, Pitoka, Pona Kamai, and Loxan, Tonica, Tosika, Pose, Kanadana, Mapanaki, Makoya Dumba, illegal immigrants foreign to Tomiam, deport of Tokaga, Tokyo, this Hanti Leroy, Makoi Batan, number Fru Kamuti later, other Sigimams and Maramora can even how you take when a Mogi, double is in Gomenzo, Saita, in Machama, Northern State, Manipuri, was a fellow Nako. Fellow report the Moy Mataleba, Makogi, Adumba, Maraki, leader in Lairamba Kangu, elected sing BJP, Pamela, Kim and Maire statement, Makogi, any Otopa, elected sing minister, cabinet, Yarbissing Mayam Mamako. I think Moko was Yabnak Makona, the Adugumba, Biren Sin Tokragadi, Biren resigned to Ragadi, I call Wali Charani Havida, Huzik Pare. Other Biren resigned to Gre, Biren one the Lloyd to was Togre, Kona Ure, Makona have the Tunge, Tungatagadi, Makona Hupia Tamo Tame, Ani Tunge. I want to that the government of Indiana, peace program of the governors na, Mazi Anina Tona Tangang and the Tona Mana governor Propomatum, but Equidana, Tafadana, the Tankai Kramatunda, Ahamba, Tarikunda, Anishudan, the Mediterranean extent of people Matamda, Karigi, Belio Eva, Equigi Arambai Tango, Kulnak Wasina, no maximum because I say Equigi, separate administration, not like a legislative power of Adumba, in
मिलिट्री के कदो चांग पीद्रगदी वारी सानो अदु तोरेन मखन मखन मका एजेंट थ्रोपदा ngasi karigi makoi takhaide unlawful lautokte haibje ngasi di kuki lalobo sing du kata natana suru chanaibo sing dugi makoi ngasa aina size number weapon me am du check to matakta makoi ba support tori ba natraga makoi da phong na india gi union gi thugai na ba indian law thugai na bonai ba kangu sing je masi su unlawful organization na lautok tra ga di masi post tackle da wane ba masi da meite gi orasu aiko music phare ne maite gi lalo loop me am valley gi leyeba mayam am leyeba se pabung oro ai oro aragi tamo santi oro aiko je huji adum loop amagi chap chana maming du sinara kanda makhoi na haibu du cha manaba makhoi gi rising day haigera makhoi gi ni statement haige press tholaga ai usi para ge du si ai support tawe ai compulsory fa ga ne kari makhoi di fa da ge makhoi chap chap manaba makhoi na haibu statement khudi makhoi thui makhoi na kotu na haiba ITL na haiba se makhoi gi MLN toi makhoi gi MLN hai makhoi toi makhoi terrorist na makhoi toi sigi po se moi chap chap connectivity dai bida ngasai kanogi India gi home minister gi lomo gi matung ina Manipur gi oiba north eastern gi oiba telephone tapping je 5 years ki tawrani call register me am sing smai pikal ogain tawbuda ya ya de haiba pot me am ma lainari ko ji atopa me am piri pir tena mo kano sing na adubu masigi pot sing me am taw ko pot se ekoi na haina bias laita bida sing amri tam haiba laita bida maitai natra kuki ni yeng manata ba manipur da khundari ba kangu sing sida lo thugai ba kangu da yeng da mi yeng do sab chana India gi lo jina yeng dri bobudi akoi sigi solution ke da por oi adana geopolitics haigera natraga na external aggression internal disturbance da yo posigi root causes kai noi phona khangjira natraga phana phaba che pawung mani da oigera yama santi oigera nakana mo da akoi da ge na mitmai singaba hana lebak miyang gi thabok tawon da Indian army da kuina koi chene ka no veteran leibiri yama ji orju hoji CM natraga governor oyo na pije ba sigi law India gi law si chapchana aina masi apply tawno ba hona dra natraga tawdraba adugi pot to phana pho mi oram ga mai thigani adana Manipur gi ba hoji pot di aikoi tasengna PR gi afaba phataba natraga governance ama laibagi people gi popular government am laibagi afaba phataba nainabagi matam masigi manung sida karino da ka laibadi abdi union gi subject amoina union na hoji state gi awoba menab honara kanda state gi hol me menab na president rules hai ngasi animated suspension thamaga dissolve tawdraga su lairabani na as per gachagi ngachai provision of the constitution of India article 352 360 diga ba madugi potu manung jana article 356 se Manipur gi soil da uji laire hauji laiba pose hek hobudagina Sosan Maras na kanona Sosan Maras sorry si Korean gi matam dagi mayamang Korean gi matam dagi 1967 12 January da am lagi do ji aro ben trauma thoi shu PR se animated suspension oraga ju 13 February 25 dagi lai se sigi manung gi governance sing ji lai sing ji government do matik chadre na daga government na tawbangam da poto union na tawroina union da khusin na ba chapane ba swai ji si sinari manung union nam to wirta ba taraga di Manipur gi praja miyam ji union na kari miyeng yeng gadage ngasai gi poto madwai doina mission je ngasi di lakani aruga atopa remaining state me amang ngasi Manipur gi issue da masi maitai community ko oramdre masi ahamada state government ga tongna kanda state government dugi ngamakta digi state government ge mohut silaga union na paraga union ga tongna bne tara ipoche masti union na adugum furup kangdu ngasai gi khoina haiba sin mezo kuki tribe kangu singse sigi loina makta haibana te ko sigi manung da mone singnan gi wani sidai da toiba kangu amakhakna Myanmarese foreign nationalists singduna adugumba mayam ama torokanda Manipur sengkup chana thugaiba India sengkup chana mache chana thugaiba por honor tagadi Jammu and Kashmir article 370 scraps tawgibagi maram wan thok laite aruga tasengna article 371 A B the piriba 371 C the Manipur pi se kasu thoina yaudabani aduga hojikte ekoi gi Manipur se ekoi gi land je totally protected oidabai mong da laiba pot se masi su protect tawna union na silawdaba taragadi ekoi MLA 1960 gi se masi gi se chingda tabe yati haiba pot yaudabani ko da interpretation lana hanabani ko mayamna adu masida kitang semdok semjin tawba hapchen ba tawba tawraga chap chana mapung phaba full loina chingju tamju chanaba yabagi pot amaka union lengai sembira magadi irang se matung tabda pak thoi dra yam phaja thank you so much yam phajana thambi nakan ani makta khoi gi chap manana law and order singak na baina koi PR thamkhrabani sigi marak sida lokolaba khongthang singdudi koi gi manda peningai oidaba pot tu de koi uhandaba chap manaba khongthang lokhat pai tare ani makta sigi posi oitaragadi kanoramda lakaduni ai yam nungai jai oja santi da oja tabi ko oja santi oja tabi di ko
Oza tabiragadi amtang respond to biro oza. Okay, in the meantime, I pabung da kanogi kanogi technically katang problem lai bese masi kanoto when I fix the when pabung da laktige. Pabung sigi marak sida kogi huji maruina kogi neighboring state ki chief administration thamise US UK ki process angsilak pasna sida purana achokba kanong ka yamna maruina laura kanda na koi kogi muk kogi nunga tek pasamba yadan leiram badongna tawwa leiram poto koi laina haitare kogi hekta compromise tok ko mong harak pasel lak pandana maruina huji Myanmar ka Manipur ki conflict ki su dum sigi poti masu lai bendana border sida Myanmar gi kogi marak te thoiba moi manung ga thoiba irang se sigi conflict sigi Myanmar sai manung mak thoiba irang conflict sigi kogi Manipur da laiba impact sigi intensity se kyam wangi nak thambini ko Myanmar gi manung da thokpa military junta gi asi pro democracy chatpa democratic movement pamma kangbu pro democracy pamma kangbu na chathari bisidi nungmi pairaga lal hori miko aduga democracy do hanjalakna na bahaidana military junta gi mayokta na ba aduna madugi tawba asuna koina thangna ba border state oiba India gi na asida koida masi khara effect tawya ba asomdagi yam chumna koige Manipur India thogaige Manipur thogaige tu tawge hanu changak panata ba asomgi award anai aduna khangba ngamdadana military junta ki khangba ngamdadana somda chelakpa misu kayam yaureba ko koi kamjongda karida refugee status refugee makti koi ki India ki kanoda sign tawdri adai da refugee ki mongda government na yaba mongda milising manga taruk leibi ko wa ta gre adu maina moi ya hayeng irang do pharakanda amu chatke hojiki di oina hain to ba do maina changpa mayamun chuleiba adu ki nama do chang eraga amu Manipur bu thogaiba pamba lamin tu henba kuki militant sing terrorist sing asiga mu lo thuna raga amu torpa adudagi moiga hanadagi plan kuki haiba jada se general oina aphabu phataba pulaga moigi chapsaba moigi lam haiba mako masagi ojaba haiba ma leite ba du nomadic tribe ne ba kalai dila ko hoi ko ki mamangda Manipur da India da rei chani chahum chamni chama di mamang da lera paduna lera ko aduna taba sing se Myanmar da thoi ba thodo wa tho lan chathari ba khotri ba lal hori ba mayam si kanda madudi ki kannana ba shelter to ba ki changpa amasung madudi nama da changa aga amu moina maru ba nuiching osin khidana mamang da Chanpur da me ahumari gi mamang da kuki nupi singna akhoi gi metai leramba kumujamba gi aduga metai lekai gi leiba mayam du hai hai sune noi bu chalo buna phabra moya swai bazar da leiba singi maron mari khangde ai kuki mesen ko Chanpur town area da langi ba lauri ba konge ba se meteron khangda ba maron mari khangda ba akhoi jati gi oraga su mayam am lei aduna masin noi da chorak pa ya chalo haidana tang hongi mamangda mi kharada nupi kharada haibo khotpi gi wali chu leiba aduna dugma mayam aduna punchileraga Manipur thugaina ba to bo sidang sai wa hangduda Myanmar da thoi ba thodo wa toksina akhoi da effect to bra have the phajunati tawya adubu haidi ba mayam na kham li jaraga chu India gi oiba position chi India chi military gi Canada shakti da mari subigi manung dalai rabani adigi India ki lenga ki mako oiba Narendra Modi si prithvi manung da number 1 2 da leiba port amane bako aduna adugu magi port ama oibani na sumba Myanmar da kari da tawba port aduna akoi da effect on ma chumde maduna external affairs ki kana ministry ki makha dal pa ama ga tawna ga da baduna dum tawna piu leiri ba port si de lamen tu henba Manipur thugaine adana civilian population da landar pasidi namdana thingba phayaba pha ba punba lam helgana ruchin ba bahu phayaba ko adu nani adu dane kona surgical strike na haripse adu dagi emo ba punama asina kona wari watai sare raga ri mayamam se dum hari kuki sinji hai da taga dam natre adu taga dam natre na kari su taroi moi marakta moi na hai bangam jada banani hoje moi na tori basa lambi da thinguri basa masi lali hai ba si moi marakta su khanba yauram gane na khalle ba adu ba hai bangam da bani na
pare ai stand ni hai ga dum to ba upai li ta bani na ai de khara free o mentai ki sorry chana ai de democratic oi ba debatable oi ba nang na hai da ai somo am pi ni noi ni na hai da ai somo am pi ni hai ba democratic yam oi mang ge da na argument si yam thoe ba du da khon pun mangam de ba moi je na kanam da hai ba ya ro once ko tu na hai ga di ai te lem na hai ga di ke ne na hai ga di adu na hai ga di noi no follow to ga dam ni hai ba dictatorship autocracy hai ba si dictatorship ke hek thang ne ba muchim mana ni adu ma amana hai ga lo na mo chat ba adu mi mong do mo ge da lai ba adu ne mo ti chu khudong cha da ba awa ba ke lai ba adu ma ge on ta da ba khudong cha da ba lai ba adu na mar mo da na hojik ti jai kiran na so hai ga ni na hana cookie versus mete hana lo ma do chi tu oi rak tere ba cookie versus union of india da la kre ba ma se government india na choi da na khang ga ni adu mu ko ka so lai te na khan ma de ki ho na ko da ke to ra ni ai na to ro pa di ya ama ha de yam thu ne ha ta re to de ba ina khan ja ba da government india se government pu wa do to re da to re hai ba se hoi pakistan na to re har ga di thu na to be ai ko adu mo na ta ba ni na manipur moi masan breach of trust thajan na ta bu wat pa na ni adu ni da ni ga hai na khandok pa du na to ba ni adu ai khoi thoi do na ka na asa mang ngai bu di lai tre adu ai khoi na am kan na hon na government india da through governor of manipur honorable governor ko thang da manipur ge se hoji parliament se am puthok na re da manipur ge issue se thu na sop to ro ta da ono mo ai phagani ai na chme na thamni okay babung yam phajana thambir we begi se ai kano da bulak charege oja kiran da oja we begi se huji jan ju thambi gi mi cookie versus ngasai government of india si post tarak tu ne duna huji pawa kano se pr che impose tawkra matung da central government gi response manipur gi crisis sidaida adu makoi huji po pening ai adum oide aduna tongan tongan ba myanmar gi adagi neighboring kano da thoi ba issue sing khina su effect impacting am pi intensity si wange du taraga su effect pihan badi chum de hamni babung thambi so aro begi oina oja kiran oja kano se khoi gi closing demand thambi closing ma hai khoi na ngasai mapan de gi mayam na khut thin jelai se indian law se usita bane adana khoi mahum da chai thilaga de khoi je chik tan leram do tanara mi do couple se chik kane ba ko chikla ka na khoi je macha ni kai usita na thilu ka na ngasai mayam jongom jala chi mi dum si dana dama indian law gi chadi chadi ba law ek mayam jena dum pala ga ngasai karan to mayam je nong to nong so nong ke dum indian law gi matung ina dum phara kane ngai thamjage aduga ta sengna hojik ngasi adugumba ekoi manipur naga people front na naga gi la lo lup amagi trying to show moi rajing de dum hai gi bane furup kanglup ani gi khana budana maram mora kan da separate emission tan bi khudong chawa lo budu madugi yaning de mong mo jum hai dei ko alagi ta seng nai koi nahan delhi da tarik 8 da union home minister gi masa saraga amisai masa saga lupa crore mari mari demand ta kangu delhi pha ngasi imphal yaw re na ko ano tong mo gi adum adigi mo sumaina irang kaling mara je koi notice to gaina wona matam da notice to gaiba ngamoi ha bagi pot am khakte dum kona matam de thamala iduga matam de hauna koi khujikta koi rest of the kind of state india gi state ataina koi masi manipur gi metai ga koki khana banate manipur state ka aduga indian union ka khana badu uram da badu urak pwane ba matam de koi na mai bane ba ko aduna north east student youth parliament ka nga si phamaga mayam yaw da mejo kangu yaw yaw da da kusin koki kangu yaw yaw da kangde phammi dana ko aduna uje koi na dum mayam dum hai bane malem sida koki bap ta han bangam ba fruit bap ta han leite ama koi di manipur da minai na phajadi am phajada an parliament ro wa ni koi na hai de koi lon de ko but makoi sarbe no la ya de koi lon na do minai hai ta bane aduna british ki matam da iramba pot yaw da mai la ki pot adum mapu sage khan mani kai dongadi yaroi separate administration mongphau naroi india di apun bagi saktam mama aduga koina idea manipur na pawung ngoi khoi angang oi mayam ngasi manipur gi saktam kai drabani na hare kan de khoi mitei community singsina ta sengna community khodimak se dum ta sengna khadang tang adum handok hanjin torokan da as a big brother oina lakhiba poto ngasi di adu chamana na si gi furup si di akoi gi furup kanglup marakta mayam si gi marak tillaga horpusna te saidang ga lakhiba mina oina lakhiba purakhiba thabok sinaraga sel khrana khanungal dum ya British ki martu yaw na ina haibna te ko se sile ba kangu sing nga si smai tor pu taraga di haiba poni adubu phatri ba se india lenga ki monung da indian da tingra matung da manipur 1949 tingra matung da nga sei phau da palak pa lenga sasan yorok pa kangu sing sina da sing na yam chection log da gi haiba tare ko nga si yong na khoi ngak yong na putha bane ba are ngai puthari ja duna sidai da government gi makha kano da loishang sing gi maru oi ba makha le official sing mari le sing na identity proof of identity saba khoi gi document sing aadhar oi gera voter oi gera
सुम मैम सिंसे मखोई की सकताक से साब सिंग सिदा साब द पितो की बा बोट कान होना बो मैम अमगी जु खुदोल लेबा ngasi कोइन फंगी से अले तागदि आइखोई दि तसेंग हारगदि सुम मैम सिंग से सबखाई बा चैनल म सिंग फाबा अदुगा मधु इंडियन लोगने इंडियन लोग मतुन इंडिया की मनुंग द थमगा चैराक पियन बा इंडिया नतब सिंग सिटीजन सिंग दुना इंडिया नतब सिंग दो मसा मसाई लमदा डिपोर्ट तोकथोकपा अरुगा इलीगल इमिग्रेंट्स नार्को टेररिस्ट सिंग से सुमाइना टैकल तौद्रगदि इंडिया दि यूएन की हाइतारे रिफ्यूजी कन्वेंशन 1957 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल 19 कनोदा 57 60 65 अनि जे मोइदि रिफ्यूजी प्रोटोकॉल जो सिग्नेटरी ओइदबनिना रिफ्यूजी की जगह अमत लेते अदु मतमदुदा अखोय अदुगुम्बा कनोना हाइतारे मखोगी कुकी की रिफ्यूजी कांगुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अखोय ngaliye matam ni ko hojik nate ko seis da alis kenoda 1949 dagina अखोय 54 5 अदागी मनुंग दुदा अखोय की कनोदा अखोय से थारा कांदा सुमाइना चाना थकना शेल्टर फूड क्लोथिंग पीयू काने इबचे कुकी लिसिंग लाख अमगा मखाय मुतंग तारिगे मतमदा इबचे मयाम ngasi du mayam viral oina rei ko jikse ada sigi mayam sing se ngasi khoina yamna mayek sengna khangba mathok tai natragadi akhoi sigi moi matamda ibodo se amko ma kaino da under secretary to the government of India madugi de chu akhoi ngasai gi makhoi si kaino da ST list gi lokthok oina akhoi kaino da lokthok bagi process to bagi 26 12 23 da amchu laigre sigi mathakta amuk ngasai khoina makhoi si akhoi gi India gi kaino natte makhoi kaino ni haibase akhoi na matamda refugee na haibase makhoi gi adugumba kaino mana chairman BKRA Manipur adu Burma Kuki Refugee Association Manipur ka wamana madugi matamduda makoina kaino da subject da in the matter of prayer for further relief and rehabilitation measures in favor of the Kuki adu Burma kaino kangugi hype tare makoina Kuki refugee kangugi sumaina ibigi se mayam ama koi madu laitaba nate ko matamduda Burma 16 February 1973 da madugi pot thabe se ga mayam lai huji tam tam loi pu thongnare aduna makoi refugee ne je koina haiba nate makoi masana matam early 70s da amani iramba government India da tharam se mayam da jum phangi aro simba mayam sing se ngasti makoina makoi gi history makoi gi background makoi gi identity masagi aduga haurokpham khangna laitragadi maduduna mi amagi jaga da mi gi mayumda मीगी सुमांगदा नत्रगा सुमांग मतोंदा साइदांगा लेरंबदगी मीगी मांगोन जरकपा मांगोनदगी चाखुम जोंना चाक चामिनरुबा चाक चामिन इमुंग मनुंगनेना खल्लगा लोइना रकांदा मीगी इमुंग मनुंग मयामदो तुमनबो हाटपा तागदी इमुंग मनुंगदगी थांगनबा नाइबर्स लाइबा कोगी हानगी लेजरबो लोकेलिटी मयामदना मखोय इमुंगदो मखोयना कैप्चर तवरेना खनबदो कदोंगैदा ngमोय जगा खरादा मखोयन तौनो हरनबदो जगा खरादुगी थांगनबा मयामना हौरागा मखोय तुम चपमानबा मदु पोट फंगकने हाबजे मसाना खनदरगदी मखोयगी मोंफम चपचाबा हंदकी सुगुंबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मनुंगी बाउंड्री द लेरिबा म्यांमार का तना लेबा मणिपुर जगह द मोइना हौरिजे सिदा मखोगी कुकी फ्रुप की अरोइबा मदुगी मफम ओइगने राइस माइन थंजगे ओके ओजा याम चुमी याम फजन थंबी थैंक यू सो मच ओजा अखोगी हुजी लोसिलपदा मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट ता अखोगी अमेरिका की इंटरेस्ट सी कराइदा अखोगी रिफ्लेक्ट तवे पे हंगरे से प्रॉक्सी वार की मतंग सु कना लाकपंदना अदुना नेबरिंग स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने पुकलाइबा यूएस यूके की कनोदा हुजी लेदिबा कंडीशन हाइतारे कनोसी इशू से सिना मरम ओरकांदा थिंगबगी पोसे म थमे अदुना हुजिक म्यांमार की मनुंग थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिना मरुओइना हुजी अखोगी तोंगान तोंगान बा चाइना की सुपाली चीफ मिनिस्टर मसाना सुदम पली जियोपॉलिटिक्स वा मा याम चाउंग लेरी अदुगा बसिगी पोचिना मो प्रॉक्सी वार की पोट अमकसु लेबंदना कदाई फावबा मागी इंपैक्ट इंटेंसिटी से अखोगी मणिपुरी स्टेट वांखलकने हाबगी पोसि मसुने कोनि याम कना हंगली से अदुगा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ने महाकी अखोनि हुजी थमजरिबा मागी मास्टर स्ट्रोक से ने माने रिवील तौरि बेसे करिनो हाइ लोइना मक पल्ले इंसर्जेंट दा आदा ट्रेनिंग तौबगी पिसिन बगी पल्ले मोय म्याम लाक्सिलकांदा अदगिदी चाइना की जियोपॉलिटिक्स पल्ले अदुगा चाइना दा अखोगी चीन स्टेट म्यांमार दा लेरिबा कंडीशन सी इंडिया की बॉर्डर दा अखोगी ओइरकदब हाइते लालोंगसी ग्लोबली येंगु मतमदा अखोइना खंग लेबि चाइना दगी तुंगान तुंगान बो जासिंग पनबि के जाकिन से आमफजन पनबि के खुजु खलाइना सप्लाई तौसिन बो खोपे अफम जु मयामम लेबिने हाइतारे मसिना अखोगी माना कांगथोरा इबा चीफ मिनिस्टर ना सिदा मागी कनो से मास्टर स्ट्रोक से माने रिबिल तौरि से कइगिनो हाबे हिन खरा खरा पीरी पोसे मसि जे कइनो मसि करम बा अखोगी तुंगान बा करम बा बेनिफिट अनटा करम बा इंटरेस्ट अनटा करम बा अखोगी मिशन नो हाइबेगी पोछि मकोइ चाउना हंगी मसि अखोई येंगबो ताइ विद दिस नोन गासि के अखोगी डायलॉग के प्रोग्राम मसि मतंग असे लोइसिन जरे गासि के अखोगी प्रोग्राम मसि बसरु या बिदुना पुंग फान बिदमक काय खुमना जरे पैनलिस्ट अहुम पाबुंग मनी ओजा किरन नमदि शांतिपुर नॉलेज मिडो टीवी में केदी थकत फोंग जरे ngasi wandi ekhoi gi dalo ki program si matang ase loi jare hayeng chu chungchoi soden pukpham simak ta dalam da mase thoibe tongan tongan bai su sing matang da khana nei ne bi tan jadu khoi gi dalo ki forum na puduna lak jige mi yam chungchoi soden meeting tabi punong pomukana khurum jare